to be ordained a minister in the Church of Jesus Christ? And are you ready to take upon yourself this holy ministry and to serve faithfully in the responsibilities of that calling? By the grace of God, I will. Do you affirm your commitment to Jesus Christ as Lord and your commitment to allow God's Spirit to transform your life by the renewing of your mind, heart, and soul? By the grace of God, I do. Will you promise to be faithful in prayer, in the reading of scriptures, and through study to deepen your knowledge of divine truth, human experience, and the love of God? With the help of God, I do. Will you be faithful to the work to which you have been called in preaching and teaching the gospel, administering the word and table, and in exercising pastoral care and leadership? With the help of God, I will. Will you keep silent all confidences shared with you? By the grace of God, I will. Will you endeavor to reconcile those who are estranged, to bring individuals to a realization of their need for God, and to declare to them God's acceptance? And will you seek to regard all people with equal love and concern, and undertake to minister impartially to the needs of all? By the grace of God, I will. Will you offer loyalty to the American Baptist churches, and as a minister in this denomination, reach out in ecumenical partnership toward all who are in Christ, and show Christian love to people of other faiths and people of no faith? With the help of God, I will. Amen. Ere Rado Pasu, Rado Pasu Ditma, Nasu, Ele Kenya, the Patrola Suda, the way, Rado Girl, and Ito, Lumin Hall. Kebachipa WW Pastor Street Sayamu Mudalinya I Weko Ade Wedo Tasidu Sipulu Saywa Bile Bedok Wedra Dr. Elito Yesu Leti Taupo Bagi Papa Dona O Do Kebu Hida Ito Kudu Pasu Lo Suiba Patra, Suiba Matabu, Pumupu dot Putaputit Pa. Tikadiba Suiba, Taupukuna Maba Muba Dati Pala, Awedi Udot Atu Plate Color, Kahibu Hida Ato Patra, Ito Kiketo Pradu Pasu, Kamaba Tata Kukso, Kiketo Tapu Tapu. Tasui suara tau potak aku sota pita mawon lo soda sui babadra Dr. Elito ibata kubakute ibata tu tadu ibata tu to le ke sete le tapaku sota pita ma koplo we tasita tu koplo we ta ubu koplo we ta pita ma Keto drink tata cook sort of eon super sebawan suba taupo suba tu put the puller but when of the run of sada way we live when it does sort of put it on but the run of sada way who visited pita madale tata cook sort of pita ma
ဒီမေတ္တာတူပါစုတကတူကေတော်ခရစ်တာတာကုသောနတော်ကိုနီဆွေပစပပတရာဆွေပစပရှိဖို့ကောဘလူဖို့တဖို့တော်စုတောင်းဖို့ဒီကျေခရစ်စာကိုပစီလူကိနာတော်ခေတော်တာပါဆောစီဆိုင်ရောအာမင် Terado elitomi tinya balenya uwela atatu dowa kakala. Ani kisi leli petilo tadi. Satolo to jasomo disosi jo asabito tula kei mata kobada. Das hobada somo no. No kei taku balawela doni balawela Kasaya atala ko butan no. Ta o papa to di sosi de sala no wo. He ki Timothy asado lui supporter ki no. Ki Timothy asado lui supporter ki. Yang malo nala yoa do Yesu Christ akasinyo wa mu do wa di ta amenya do la ata o pla do ata do bo mu amenya si te loda akalu akachadgi plesoda akatola akato ta baba tigi ma pla wal atagama to water ta sa tho kila ta wita su kela do to da tigi 2 Timothy chapter 4 verse 2 Preach the word Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Yes. The scripture said, you are called to preach the word, you are called to shepherd the flocks, you are called to be a person with faithfulness, and you are called to the ministry of presence. Resources sa ini dewela nagaba to boda. Su na tao ko po japa. Le yua aku na ta to we to. Dito le no ko awe ti to ni ba we yua ala ka po ni no. Ini to resources si wela nagaba kwa twen ta o ko po japa. Di kwa to jaga kwa twe ato po to. Nakaba odo da do tu do da kuta sa da kuba kutela le proponi no. Ini to resource te wele nakasa da ne nakaba odo da ta chola yo. Takari ba nakaba omudi wajuga le yo na ni ti do nata o po ta pa na ni o ti ni no. Lo ki ke te wele Di kesa krik bata pa la wa wo mu ta pa to ni naka ba mi wa da la wa la ka ba mi we la wa la pa ba na tho bo ka ti we awa no a ko ni e do te pa tho la no wo ta ri bo ko lo ta ka ni we da la lead by example naka ba Wa trewe nata opo le nakaba omu we le ado de le aveni no he mate sa do the silui sa bo the si queen so shi mo do so an ri de pa awe de sa kri ko o do de we le o yi do ye ka ma ye ka pa tu le wa ma nya ko wa ma nya ba nyo ni no do he ni ti ba we le Wa te te pa ini ni wa lowe ne nami ra ta ra ga ho ta ni wa luna di kasa kri we wa we kasa kri to ni wa ka wa luna se kwa ni no di ni to ni ani le na ta o po bu na ka chi ba we le wa ta o po ado te te pa ta o po wa ta po ta wa te te pa wa te tho te te pa di ni to ni wa le
ရေပါတော့နာကွာကိုကတည်းကကွာလို့နားစီကောနေနော်အခုနေဒါလည်းမာတာပိတာမှာခိုင်အဖို့ကိုနေနကဘာကွာလို့ဂျင်းတာဒီတော့လည်းနကပုံမူဝဲလည်းအလေးကတမီဝဲနကဘာမီဝဲလည်းပြီး example ကဘာမီဝဲလည်းကွာလို့ဝဲတနေဝဲအဝန်စီကောနေနော်ဒီနေ့တော့နေဒါရခိခါမီဝဲတာလည်း live by life နကဘာကွာထွဲဝဲတောက်ကိုလေတာအေတာပြီးဦးနေနော်ဗမိကွာချေလေတာအေတာပြီးအစောတော်နေဖဲယိုဟာတစီသစပေါ်တာဒီလခိစီနေပချိကဝဲလေကစားပစ်လေးကွီအပလေအဘော်ဒီဖာအခေါ်လေချီနေနော် servant leader ကဘာမီဝဲလေနကဘာအိုတော့လေတာဆော်လို့တာနော်တရာလေအမားတာခိတာဘာတာပိတာမာနီကစားရွာအေဝဲမာဝဲကစားရွာအတာပိတာမာအလောဝဲတင်ဝဲစီပေါ်နေနော်ဒီနေ့တော့ဒီလဲနေတာကိုဝမီရီလဲနတဝဖို့တဲ့ပါဝမီရီနပွားတဲ့ပါဝမီရီလဲတီဖို့ဖို့အတာဟိုတာဖို့ကိုမီရီနကဘာကိုဝဲတော့လဲတာအေတာကွီဒါလဲဒါဆော်လို့တာတော့နကဘာမှာအဝေးကျဒူဒါလဲနေဒါလဲဝါကတိပါဝဲတာအေခေါပလိုလဲယွာဟီဝဲတာအေဝါကတိပါဝဲအဝန်နော်သခါတခါမီဝဲတာလဲ lead by vision နကဘာလဲဝဲတာလဲတာတီဆိုးတယ်ပါစကောနော်မာတာဆဒိုဒဆဖိုဘောဗမိကွာကြီးတော့တိပါဝဲလဲကစားပရိအေဝဲနာကတိုကိုလဲအဆောစီအစောကမောဟဲတူလာစတဲ့တော်နေသူကလဲပါဝဲလဲဒါလောဟောဘူးတဲ့နေလောယေရုရှလင်မြေကြီးဆာမရီမြေကြီးလဲခေါ်ယူဒာမြေကြီးတော့ဟောဖို့တော့ပြီတော့ဗမိကွာကြီးလဲဝါတိကပါအပလေအပေါ်တိကပါနီတမီဝဲလဲဝါလဲအဖို့တော်ဆောစီချိုတိကပါဝါလဲတသိတပါတိပါဝဲအာဒီအာမျိုးနေတော့ပါစတော့ဆာယန်နာဝဲတော့မာဝဲဖို့တန်နီအေဝဲဖို့တန်နီဒူမုံစားတဲ့ညာရီပတိပါဝဲလဲဝါဖိဖို့တိပါနီအာထောဝဲတာနော်လဲတော့စီကောလက်တာအိုကိုညာဘူးဝါလဲအဖို့တော်ဆောစီချိုအိုလီဝါလဲအဖို့တော်ဖြာဆုံးဖို့တိပါအိုလီဝါမာပါဝဲလဲတာပိတာမလဲအပရဝဲပါဝဲလဲခါပါတခါတိပါအိုဝဲလီဗမိပါတဲ့ instrument တွေလည်းအလောအပွဲအခုနေတာတီဆိုလနဝနီတတိလအကောဝဲပါစလတာလပကဘာမာဝဲတာပေါ့ကိုနီပကဘာမာဝဲတာတိတိဘာဘာဘူးပကဘာမာဝဲလေယောအဆုကမောကပလာဝဲအဝစီကောနီနော်လောခိကတဲ့ခါမီဝဲတာလေ lead by the power of the Holy Spirit ပကဘာလေဝဲလေနကဘာလေဝဲလေတာဆောစီအတာပေါ်ဆိုတာကိုနော်နမီဟေဝဲတာဆောစီလေကပလာတော့နကမီပွာလေအေတော့အိုတော့တာအေအားနကမီပွာလေကမာလာလေယောအောတာအိုကိုပိုးကိုနေဟိပိုးပိုးယောပကွာဝစီကောနီနော်အခုတကတော့တာဝီဘီဘောအင်းနေလွန်လို့ဝနေလက်ကဒီမှာပဝဲဝါကိုကတဲ့ပြမာလို့တပုဒီနေတော့ပတာအိုဘူးကူနေလနတာအိုဘူးကူနေငကဘာလဲကိုတာတော့ကစားရွာချောဖို့တော့ငကဘာမာရာလကစားရွာအဝီဘာနော်မော်ရွာဆွေဘာနာတော့ငကပိချာမှာလေနမဘာဝဲလေတူတဲ့ဆိုတာဒီနေ့တော့နေပါဝဲတာဆွေအာမီအာမူလထအဝနေဒီဝဲတာလေတာဆွေစဝါနီနော်
behalf of our Hispanic congregation, we present this stole to you as a symbol of your calling to serve God and His church. You may wear it with faithfulness, humility, and with love. Congratulations. I have the honor of presenting you with your certificate of ordination. It is a culmination of all the hard work you've done, but it's also a sign that you may hang, that others may see that you are fully ordained as both KBC USA and American Baptist Reverend Dr. L.A. Todd.
Christ. I am greatly grateful to God for making this ordination service happen. I am having a heartfelt thanks to North Shore Baptist Church, all the pastors, council leaders, and all three congregations, English, Spanish, and French. Thank you so much. I also have a word of thanks to ABC Metro Chicago, all the ministers, and the ordination council, and all the churches. Thank you so much. I have a word of thanks also to KBC USA, all the ministers, 7 regions, and all churches. Thank you so much. And I also have a special heartfelt thanks to Current Theological Study, Lebanon Association. Thank you so much for this moment. And I also have a word of thanks go to all the friends, relatives, and those who are present today, coming today. Thank you so much. May the Lord bless you and keep you. May the Lord have faith upon you and gracious to you. May the gracious of the Son Jesus, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be upon you forever and ever. Amen.